molaetsa ko magodung ke gore ba pasope re fitlhile. Ke molaetsa o mokhutshwanyane mme mo go bangwe jaaka disenyi le dirukutli o ka nna kotsi ha ba ka o ikgatholosa. Baagi ba motsesetoropo wa Unit 15 gaufi le toropo ya Mahikeng ba re ga ba tlhole ba robala ba rotse ditlhako ka ntlha ya bogodu bogolo jang jwa go thuba mo matlong le go kgothosa mo mebileng. Morago ga lobaka lo lo leele ba tlhorontshitswe ke magodu ba ne ba itharabologelwa ka go tlhama foramo ya sepodisi sa baagi. Ntse re tlhasetswe thata ke bogodu. Mo Unit 15, so it's a great achievement and it's a great milestone gore go nne le CPF. We are trying to fight crime re sa depende fela mo mapodiseng ma re dirisane le bone gore le bone ba kgone gore ba re thuse ka bonako. So I think ke a great achievement gore be re na le CPF mo Unit 15. Kakanyo ya go tlhama foramo ga se e tlileng bonolo gonne ba re setšhaba sa Unit 15 go akaretsa le bašwa se a nyelela ke diritibatsi. Gore re tle ka kakanyo ya CPF ntse re tlhasetswe tota ke bogodu mo Unit 15. Re na le mathata a di-drugs, bana ba ja di-drugs. Re na le mathata a dio tse dintsi tse di tswileng mo tseleng mo Unit 15 tse e leng gore re tlhoka gore re di thekele as community. So re bone gore go dependa mo mapodiseng fela go ka se re berekele. And then we came with the idea gore a re bule CPF le rona re nne active. Foramo ya sepodisi sa baagi e tlhomiwa go ya ka molawana wa bo 68 wa ditirelo tsa sepodisi sa naga e. Ka molawana o, baagi ba na le dithata tsa go thusana le sepodisi ka go lwantsha bosenyi le botlhokatsebe ka boikarabelo. Ka nako ya go kgakola foramo sepodisi sa selegae se ne sa lebogela kgato ya baagi mme sa ba naya kgakololo. Mongwe le mongwe mo go lona fa o tlile go tsaya maikarabelo fela jaaka CPF e tlile go tsaya maikarabelo. Ga go nna botlhale ebile go nna unfair gore e re wena bosigo le bosigo o bo phela o robetse kwa gago mo dikobong tse di mofutu o lapologetswe bana ba batho every day without fail be ba le patrola ba leka go dira gore lona le sireletsege mare lona lo sa ikgathalele go mo magetleng a rona gore le rona re tsenye matsogo go le gantsi le rona re le community re a contribute mo go se se diregang around our place re ha bara batho a ke re ra hirisetsa batho ba go bofelong ba felletsang ba rekisa di-drugs mo e leng gore ebile ga o mo hiriseditse yalo ga o tsele maikarabelo wena o tla bo le koo o mo tlogetse mo ntlong mare o lebetse gore maikarabelo a se se diregang ko ntlong eo ke a gago. Bontsi jwa baagi bo kgotsogetse ba re ba na le tshologelo gore go nna teng ga foramo ya sepodisi sa baagi go tla dira gore ba boe gape ba thulamele. I'm hoping go utlwa gote re kgona go feta nako e telele go sa te go na le house breaking no yana bile community tsebe go tsamaiwa bosigo re kgone go tsamaya le bosigo go sena mathata gore go iragala eng ko kae re tshaba le go tsamaya ka di-weekend re tlogela dintlo ya re tshaba di-house breaking. So I'm hoping to be in a community where there's no crime. Crime has been prevented in the sense that we are even comfortable to even live the household, this now open and everything. Tota re itemogela bosenyi le rona ebile gore la re robala ga re robale o sosologile ona le tshabo go re dira gore mo go dirang gore e re ha e re boma tu batla go make sure o itswaletse ka jarata o tshaba le go attack shop fela go ntse re sena movement o monate mo 15 ka gone re na le tshabo. I feel like it's a good thing because now we can feel a bit safer and there'll be less crime. So recently there have been like a lot of house breakings and they've been making us feel uneasy as the community. So now we've figured that launching the CPF is going to be beneficial for all of us in the community. Go tlhophiwa ga CPF
nna ke bona go le monate tota re tla lala re robetse re kile rang re sa itse boroko re tla rora re tla raga menoto le Go kaiwa ga katlego ya foramo ya sepodisi sa baagi e ikaegile thata mo go sa tseng karolo mo mekgweng ya bolotsana ke maloko a foramo gonne seo se ka phutlhamisa se le maikaelelo a mantle a baagi. I declare gore Unit 15 le na le CPF starting from today and which is now in molaong. Re solofela tirisano mmogo from community, tirisano mmogo from sepodisa, and re solofela gore crime le dio tsotlhe tse di maswe di tla fokotsega mo Unit 15 because Unit 15 never used to be like this. Ne le pleke leng gore ra itse gore le bosigo kgona go tsamaya sena le letshogo. Ka jaanong magodu a mo Unit 15 le mo ditikologong a setse a itse gore baagi ba tshotse kgato e ya go itshireletsa. Sa bone hela ke gore ba phuaganye mekgwa ya bone mme nne batho setšhabeng.